namkena kambe ka mazita Xitsonga analyst and of course yeah I can live mrangaphandle I can continue very key link na usunga Mr. Post and then from there khita ka hungunkulu man ngata key link vele boy sevenza and also Gerald Gwavlan and then of course yeah ita tlhe link na also Kokwan Chauke and stuff like that. Yeah, very continue as Mr. Togo, Mr. Post promising with an album. Got this December. I'm going to TV again. You want post? You look updated and told the post the two available. So if we were, of course, December. If I tell you, God did Dika, Okombe Laka album too. Okay. So ko ka mranga phanda se you inga ko promote ka album yo singo Mr. Post in other words I'm saying dinga ha ri ku vuleka nchumu yo inga busy no wa ri ku promote ku vevero singo Mr. Post anga uri nchumu hi swona yo inga busy inga ku promote la mranga phanda mara check ka producer yena usungo Mr. Post the new producer Man King kuna some hope yeah kuna some hopes because if you want like 6 days ago in December very mthuti makas nomhla 13 December mina ngaka post it 7 the December yena ngakho at least ngana ayingo update ya recent nyana afike wona ufatsela ko mukongwana wa ka Xibango having a bones la so the beef of course it regularly direct to loy what's on the boy sevens manje mara show family so boy sevens is do me kam hleketele na ne tira loy sorry hla bible nita khayisa ka hla bible so ku should ko kuna some hopes sho ito va delay the project they gonna but yeah there's some hopes look nangtala samranga phanda sho ko mona ka project yingo ta anytime look nangtaka ka producer unless abada akuzakula cancel this so I mito maranga phanda mloko relini hey the poster kuna se the client manjini after kom loko inga ta anytime album le yeah some stuff and stuff like that hey so kasam of course the 30th December boy sevens air live mirele ka the twins le kan hlolo fast food sime bengo tsutsumanya ne la ka mepela ya kona le and stuff like that ren hlolo fast food inga eden veil kumbela let's say wona ku sha correspondent na we shall see mara sho kudya leswi swi komba ku ri swo leswi swi khata ku vo the twins leswi mos okay let's see nhlulo fast food na no confirm ku kona mara ku hila ina ku kona ku ndhawu leyi na swona ku yi opposite nyana na ndhawu yin'we yi komba ku yi na open space a swa ku hi kona la kona ka the twins ko hi kona ku hi ti-videos ndhawu leyi yi ri so amahlo ku na an open space and then yona yi behind kuna standard nyana ya hi kona la so boy sevenza eri kwa na xibodwana lexi maxona lexi ana kuzokuma tifolovolo ni pfuleliwa case ni ri one sweswa ni na case ni nga pfuleliwa pfuleriwa case a case a nchumu xitoloveni leswi va hi pfuleriwa everyday gwavulani ni pfuleli case gwavulani hi na boy sevenza mfana ka gasa ni ri na king hayi le mkhulu na yona hayi loko endla yini na simbi leyi hayi bot sweswi vanhu loko va ni pfulela ti-case hi n'wi mi nga ta mi khamini ni kona mara ya longa nguni wa ka hina kamsi no fani mi ahlula ya ahluleni le wa ka hina state ahlulani mina na mi mngani wa mina vemiza ali ya ahlula yi va kahle ya mina ya ahlula ya ahlula va kahle i mngani wa mina miza ali ya ahlula gwavulani ni komba ku rabisa case liya botintin ta va la bot la ni komba ku rabisa case liya byela ni gwavulani a rabisa case liya nga hi pfula ni na bot wa yena la a ni wa swi ta wa mngani wa mina wena ku wona wa mngani
na ku tele mali ya beke u nga na yo mara ni ta va byela mali ya beke na mali ya Gwavulani hi nga holo munghana wa mina na buti wa wena case leyi ya rabisa va byele buti ya rabisa hayi swo bolo ka ngenda swi twa leswo mfowethu Gabu a n'wana madala hayi ni fanele hi lunghisa na mfowethu ene hayi ri namuntlha ni fanele hi tshama hansi hi lunghisa n'wana baba hi lunghisiwa vumunhu hi tshama hansi ya tana ni ta dya swakudya la ni kwala Thembisa ni ya famba hi 5 o'clock ni kwala request So at the first I n'wi tiva ku boy sevens a ni twi loko sure ku wendimeni mara mhaka leyi yi tikomba yi ri serious swinene because ka yin'wana ti-sections laha a sungula bayiza yena a twi na ku make yi pfarini mara a nga yi pfalangi a kha revela some details at the first nyana laha so mhaka leyi serious general Gwavulani swi komba yi pfule serious case tanihileswi swi nga swi vona ku yi hlasele ngo na ta mabokisi lani and then secondly a tlha kombisa ku i lava ku yi napa mi nga mi swi twi na ka those points so swi tikomba na ku yi n'wi tekele goza ra xinawu vhele it was a risky one loko ho vula ku yo rhongiwa hayi ku na ti-enemies hayi to tala reads but a hi tweni ka section leyi ni zama ku mi byele yona la let's go boy sevenza that is all by my family wena lisho mami sese bla ngibona kuma un'wana anga loko ngiyemso remote ngami even ngoyiseka ngwe loko stranda ngome ani the power the fan ani mashinyana ani zo manzeko yiwani amuti wela mara se ibulena yena ku ri n'wana mhani ay bulek ile mapolo zo serious ay ni timila itimile ay stop itimile volume la loko yi khayiri la nge vulavula hayi minute the 23 loko swo nga swi ni tsandza ni nge jele yi serious ne va ku va va nga zama vona bulana yena la itimile ya boti itimile volume la tima speaker tima speaker nda va na wena sweswi mfo no hi nga yi manyana as you've heard swin'wana swilo leswi nga swi twa kwalani so mhaka leyi yi serious swinene yi pfurile general case hikuva a na hi ngete ku yi nga yi n'wi pfulele hi section yini vana o swi ndla ngopfu ne boy sevens a ri ku hlaseleni swinene makha jika na yona and stuff like that so swi mara yi simple case leyi sese a vulavula na hi vito ra yona I think yi simple ku yi n'wi pfulela case mhaka leyiwa loko ka yona to be specific a vulavula hi vita swa na hala ka ku fana vo gagasho ka nga vuli ku vita but ka general Gwavulani a vula straight mfoso va kha vula straight kha kombisa vhele na funeral liya ku ile ku yi thyakiseni na timhaka timali mi nga mi swi twi na kha yi vula hi vito straight so hi yo mhaka ya kona le and stuff like that emdavaverikhita ka section ya boy sevens and kokwana Chauke so hawa laveka na boy sevens le Diamond Walk le ku va a invitiwa and stuff like that swa ha ri ka process okay Diamond Walk left us kokwana makha wa laveka so swi tikomba ku boy sevens wa ha na fiya swinene at first a swi ndlela ku maybe swilo leswi u tlangeni but swa tikomba ku i swilo leswi swi nga reinforced ku ri boy sevens yi va yi ri na fiya yo chava ku biwa a kha vulavula hi swona ka this what's happening swi komba ku mhaka ya fiya ya boy sevens i mhaka leyi nga serious swinene and stuff like that so a hi twini ku i ri yini la in relation to ku va a kha a laveka as an invitation to a gig sweswi swi vhele already ha swi tiva ku i lose two wa ti-gig hikuva kha cha ku biwa first of all loko ka Chauke na wo general hale kaya and then a promise na kwakho a promise ku i ra ku duvuriwa hi van'wana a hi phone call and stuff like that let's go Angona kukhomi nonga ile kokwa Chauke bo ile kokwa Chauke kokwa Chauke anike sikoto kuyaleka kokwa Chauke kan clean va va xeweta ile kokwa yishote yami hayi nike lo mzala wa mina mzala wa the twins ile kokwa Chauke boy sevenza ala kuta ri wa chava
mara sweswiwani ni te hayi please the twist lava ri kona hi ta n'wi rindza se ni n'wi rhambeni hi ta n'wi rindza va swi tona vona ta n'wi rindza va byele ko va jawurike loku va ta dlaya va lava mi bele vanhu vo tala mara ka u chava erike loku leka ku va jawuke ndhawu leyi kula rike ko huma mi va ndhawu leyi na thola nike lungi Denman iya Denman le picha mi ta n'wi khoma na mani a hi rindzimisa lowa hi loko wa jawuke kumbexana hayi nike lungi hayi nike lungi mpela va xava ka ma ta ndlaya ma ta hela ma ya nike lungi xava nike lungi swi lava hayi nike lungi hayi lava famba mi bela ngopfu loko va ntlimba ngumi nga ri kona ku vula jele masiku lama na vona vanti why kasi kamera nga khomisa kasi mama ma tele ma disa lama mama ma tele va ka kamera na serious va ka kamera swi munhu a va swo bala swa khale n'wana mani a wa bi munhu munhu u khomisa swi hela nike lungi mina ni savisha okay na ya le ka galadina ka maibu ya lunguta wa ta maswa va khomisa loko na n'wana veka na 25 years hey bese ta va loko se kurini na yena wa visa nike la voi se vese gwale hey nike lungi ma ndo sa boka wena loko sa boka ngwe wa itiniwa yeah nalava ni nga va tshinya mina khale va ni hlonipha na sweswi so hayi mhaka hele guys Boys 7 yi na vutoa for real so a ni tiku yi va yi kha yi delela yini ku la ntiyiso hayi yo yi right a ku humeki loko zi nghena la ya huma njhani ri ka VIP le henhla liya ivi blokiwa ku na security hinkwayo la yona yi na point ku hi delela yona ku hayo yi nga humi ma nga n'wi yimelela na vo general laha kahle hi dele vanhu vo tala ngo dimela na loko a biwa a nge hi swi tino i bihi mani kahle i case leyi a nga ka yo Boys 7 yaleyo kahle so hey i le ka problem yikulu mara the twins lava zamini ku va n'wi advise ku kwana a xi twi Boys 7 as xilogan xa yena va zamini ku loko va ku n'wi advise ku way forward ku nga va ku ri yini hi vutomi bya yena kahle ku the twin kwala mi le ku nyika nga ti-advice ta kahle i fane i jonga na lava i jongaku na vona se Boys 7 wa ri hala a ni ku u hunguta Boys 7 nike hunguti sweswo mara wa chava ku dyiwa musi a ni mi ta lamulela na mi nga vuli ku ta lamulela sweswi se ni ta lamulela sweswi hayi nike lungi se ni ta lamulela sweswi a kwala ku nga lamuleliwa Boys 7 mara hayi twin yi mi nyika marito ma kahle hayi a ni hunguti mi la ku tshama mi kha mi ni dele mi ta ku ni hunguteni a mi ni deleni a ni hunguti loko a nga xavi ku biwa va na timba timhaka ta yena kasi wa mi la ku ni hunguta yi ta hunguta stole a ni hunguti ku na boti laha mi le ni na wena namuntlha loko i famba yes ta ku heleketa kale mindzuku ni nge hevi na wena minto ni nge hevi na wena wa swi vona se swa i hunguta loyi a la ku ri bawu a buyimisa loya na ndebya hosi yesu ya va ngi bina ngo va toya misa loya mfu mara that's why leswi wa chava ku biwa wa chava mi nga chavi va nge pfumeli a va swi ngi bini swi mara ni wa chava mara ti ta n'wi kuma gwavulani ta n'wi lava gwavulani n'wi laveni yaloye the twist i delela boto wa mi i delela boto wa mi gwavulani yaloye i delela gwavulani a nge ti tshembisi gwavulani hayi lava gwavulani yaloye ti ta n'wi kuma a na ku hemba lava gwavulani bayizini ka gwavulani a gwavulani i tisana u byela gwavulani u ri ta ti baya ka man'wana u byele gwavulani u fanele o bayisa and it's too late so ni vona ani voni ya ta lamuleka it's too late sweswi a yi nge lamuleki ti nge se n'wi rhunga
Afana xava homu. U bayisikoka Gwavulani. Afana xava Yena homu. fana wena kwala ka wo chawuke ka na loyi. A vula ku yena loyi. Ah, bale Gwavula ntela ngaka. Wa bayiza. Problem wa phapha. Sharonga madzahisi. Ivi khatena ka section leyi but hayi mhaka yaleyo hi twini guys mhaka yaleyo hi twini ku hi boy 7 ze i pfulule a case raids swi ta kha swi vonaka of course swi ta kha swi endlisa ku yini and stuff like that Tabeleni Dimani. Sasa ni komisiwile Gwavulani. Niyakhoda mi. Komisiwile. Protein order. Hayi, ikhoda straight, niyakhoda. Tari yari Ya T23. December. Wasitaka mwe. Niyakhoda sisi. Hambe wanikhomisa nithi mi. Heba wena udifile.